Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira byiza nshuti bakonzo wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho kuri aya manywa. Umushinwa wubatse umuhanda Rwandex Kanogo yarawusondetse. Byavuzwe na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo mu Rwanda. Inkongi yibasiye inyubako za gare ya Musanze. Naho Tshisekedi yatangiye kwifashisha ibirego ku Rwanda mu itike yo gushakisha ko yakongera gutorerwa mandita. Ingabo za MONUSCO zo zategeye M23 muri Kimoka kugira ngo idafata umujyi wa Sake. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak warateganya guhatira abadepite gutora itegeko rishya ryo kohereza bimukira mu Rwanda. Ubwato bwa Isiraheli bwashimuswe. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri aya makuru arambuye duhereye Kayonza aho yatemye ikiganza cy'umugore we wamushinjaga kumuca inyuma. Umugabo w'imyaka 32 yo mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano nyuma yo gutema ikiganza cy'umugore we w'imyaka 35 wari wagiye kumurega amushinja kumuca inyuma ku bagore babiri batandukanye. Byabereye mu mudugudu wa Kamuhabura mu kagari ka Rubimba mu murenge wa Kabare y'akarere ka Kayonza. Amakuru ava mu baturage avuga ko uyu muryango usanzwe ubana mu makimbirane aturuka ku mugabo ngo umaze kubyarana n'abandi bagore babiri batandukanye. Uyu mugore yananiwe kubyihanganira ahitamo kurega umugabo we kuko uyu munsi nabwo yari yamuciye inyuma. Umugabo we kubimenya ngo azana umuhoro ahita ajya kumutema, undi ategaho akaboko birangira mutemye ikiganza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabare Kagabo Jean Paul yabwiye ikinyamakuru igihe ko uyu muryango usanzwe ufitanye amakimbirane ashingiye ku kuba umugabo yaraharitse umugore we akamushakiraho abandi bagore babiri. Ati basanzwe bafitanye amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma, umugore ashinja umugabo kumuca inyuma kuko hari n'abandi bagore babiri yabyayeho abana. Rero yasanze umugore atetse azana umuhoro agiye kumutema, undi ategaho ikiganza aba ari cyo atema. Umugore yahise ajyanwa kuvurizwa ku kigo nderabuzima cya Gituku, umugabo nawe hita atabwa muri yombi na RIB. Gitifu Kagabo yasabye abaturage kwirinda amakimbirane yo mu muryango, cyane cyane bakirinda guharikana ngo kuko uretse gukurura amakimbirane unasanga binateza ubukene mu muryango n'izindi ngeso mbi. Yavuze ko kuri ubu uyu mugabo afungiye kuri station ya RIB ya Ndego. Inkongi yibasiye inyubako zo muri gare ya Musanze. Inyubako ikorerwamo ubucuruzi iherereye muri gare ya Musanze yafashwe n'inkongi y'umuriro hahiramo ibintu bitandukanye. Iyi nkongi yabaye mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa mbere, ikaba yafashe inzu y'igorofa ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu binyuranye, byaba ibiribwa, imyambaro, ndetse ikaba itangirwamo na serivisi zirimo n'izijyanye no gukwirakwiza amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Ababibonye bavuga ko iyo nkongi yahereye mu miryango iri hejuru mu igorofa, bigakekwa ko yabaturutse kuri gaze yari iri muri imwe mu maduka. Uwitwa Theodomir yagize ati twabonye umwotsi mwinshi hamwe n'umuriro bicunshumuka mu nyubako zo hejuru, uko iminota ishira umuriro ukagenda ukongeza n'ahandi. Imiryango itondekanye muri icyo gice itari munsi y'6 biragaragara ko yibasiwe n'inkongi y'umuriro. Nyuma y'iminota iri hagati ya 30 na 45 polisi y'u Rwanda yahise ihagoboka ikora ibikorwa byo kuzimya iyi nkongi hifashishijwe imodoka zabugenewe za kizimyamwoto. Ntiharamenyekana ingano y'ibyangijwe n'iyi nkongi kuko polisi gikora ubutabazi. Umushinwa wubatse umuhanda Rwandex Kanogo yarawusondetse. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo mu Rwanda Madame Patricie Uwase yabwiye abasenateri ko umushinwa wapatanye kubaka umuhanda wa Prince House Rwandex Kanogo yawusondetse. Ni igisubizo yatanze nyuma yo kubazwa na senateri Evode Uwizeyimana impamvu uwo muhanda uhora usenywa ukubakwa. Honorable Evode yagize ati uyu muhanda wa Rwandex Kanogo nawe uhora mu ishansiye, bahora bawomora bongera bubaka, imodoka bazishyize ku ruhande rumwe. Uyu muhanda ikibazo ufite ni iki? Yabajije Minisiteri y'Ibikorwa Remezo impamvu ituma uriya muhanda uhora wubakwa.
Enjeneri Uwase Patricie yavuze ko uriya muhanda wubatswe muri gahunda y'ibirometero 54 byubatswe mu mujyi wa Kigali ku bufatanye na guverinoma y'Ubushinwa. Ikibazo ngo nuko bawuburiye amafaranga ahagije bituma usondekwa. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo avuga ko Umushinwa yasondetse uwo muhanda kuva mu Kanogo gukomeza kugeza kuri Prince House. N'umuhanda yatangiye gusatagurika utangira kwika, bityo leta yanga kuwakira kuko itari kwakira umuhanda usondetse utujuje ibikenewe ngo umuhanda muzima uzaramba. Yabwiye abasenateri ko nta ruswa yabayemo ahubwo ko ari iyo myubakire idahwitse yabigaragayemo. Madamu Uwase Patricie avuga ko uriya muhanda ugiye gusanwa ukazakirwa ari uko inenge ufite zose zakosowe. Ubusanzwe umuhanda ukomeye umara hagati y'imyaka 15 na 20. Umushinwa wubatse uriya muhanda ngo yarafite akazi kenshi kuko hari ibindi yubakaga atanguranwa n'inama ya CHOGM. Mu bisobanuro bye kandi Enjeneri Uwase Patricie yavuze ko ubusanzwe iyo hari kubakwa umuhanda haba hari uwapatanye ariko hari n'umugenzuzi w'iyo myubakire. Avuga ko ari ngombwa kwigenzura rikorwa neza kandi ko ngo bazabikora ku yindi mihanda iri kubakwa hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Matata Ponyo wabaye Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yikuye mu bahatanira kuba Perezida. Augustin Matata Ponyo wabaye Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yikuye mu bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Uyu mugabo yatangaje iby'iki cyemezo mu gihe kuri uyu wa mbere aribwo abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu batangiye ibikorwa byo kwiyamamaza. BBC yatangaje ko Augustin Ponyo yahisemo gushyigikira Moise Katumbi nawe uri mu bazaba bahanganye na Felix Tshisekedi uri ku butegetsi. Mu cyumweru gishize nibwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye hamwe bagamije kureba uko bafatanya mu gushyigikira umukandida umwe aho gutatanya imbaraga. Matata Ponyo nyuma yo gutangaza iki cyemezo yavuze ko yizeye ko hari abandi benshi bari butere ikirenge muke bagashyigikira Moise Katumbi. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azaba ku itariki ya 20 z'ukwezi gutaha kwa 12. Tshisekedi yatangiye kwifashisha ibirego ku Rwanda ashyira Katumbi hasi. Umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo yatangiye kwifashisha ibirego ku Rwanda ashyira hasi Moise Katumbi bahanganye. Kuri iki cyumweru Tshisekedi yatangiriye muri Stade de Martyrs ibikorwa byo kwiyamamaza, akazaba ahagarariye ihuriro Union Sacrée rigizwe n'imitwe ya politike irimo UDPS akomokamo. Tshisekedi yagaragarije abanyekongo ibyo yagezeho kuva yajya ku butegetsi muri 2019, ababwira ko yanagerageje kwegera Perezida Paul Kagame ngo bashakire hamwe umuti w'umutekano mucyo umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mukandida yavuze ko u Rwanda ariko rwahindukiye rutera uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mucyo yise ubushotoranyi ngo rubinyujije mu mutwe twaje intwaro yo M23 urwanira mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni ikirego rutera utwatsi kenshi rugasobanura ko nta nyungu rwakura mu kugira uruhare muri iyi ntambara. Tshisekedi yavuze ko mu bakandida bahanganye harimo abahagarariye amahanga, abwira abanyekongo ko bazabamenya mu kuba badashobora kuvuga igihugu gishotora Kongo. Ati mu matora y'itariki 20 Ukuboza dufite abakandida b'amahanga. Abanyamahanga bashyize imitima mu gushaka kuyobora iki gihugu maze bakatujyana mu irimbukiro n'ubucakara. Mumenye ubwenge kandi mube maso. Muzabamenya mute? Muzababaze izina ry'umwanzi uri kutwicira abavandimwe n'abashiki bacu mu burasirazuba, ntabwo bazamumenya. Mu ntangiriro z'uku kwa 11 Moise Katumbi yatangarije Lubumbashi ko azashobora kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo mu mezi 6 gusa natorwa. Tshisekedi muri iyi stade ntabwo yavuze izina rya Katumbi, ariko yavuze kuri aya mezi 6 yo kugarura umutekano. Ati bazavuga ko bazashobora guhagarika intambara mu burasirazuba mu mezi 6. Ibi ntimuzabiha agaciro no kubasinziriza. So bwa mbere Tshisekedi yise mugenzi w'umukandida w'amahanga. Ku itariki ya 7 z'ukwa 10 k'uyu mwaka yavuze ko Dr Denis Mukwege ari umwe muri bo, abishingira ku kuba ngo ashaka ko uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina n'ababihinduza bwubahirizwa. Tukiraha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo za MONUSCO zategeye M23 muri Kimoka ngo idafata Sake. Mu gihe inyeshyamba za M23 zirimo gusatira umujyi wa Sake nyuma yo gufata igiturage cya Kalenga mu birometero 20 uvuye Sake, biravuga ko ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Kongo MONUSCO zo muri Operation Springbok zirunze mu nkengero za Kimoka hafi na Sake, aho zagiye gutegera M23. Abaturage bamwe bahitwa Lupango na Luhanga nabo bari kwerekeza muri Sake batinya imirwano ikomeye ishobora kwaduka hagati ya FARDC na M23 mu bice bari batuyemo nk'uko bitangazwa n'umunyamakuru Daniel Micombero. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko inyeshyamba za M23 zishaka kuzenguruka igisirikare cya leta zigafata umusozi wa muremure hejuru ya Kiroshe kugira ngo zifunge umuhanda Sake Minova, hanyuma zishyire mu kato umujyi wa Goma ku buryo utabasha guhahirana n'izindi teritwari ndetse na Kivu y'Epfo. Sunak arateganya guhatira abadepite gutora itegeko rishya ryo kohereza bimukira mu Rwanda. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza birateganya guhatira inteko ishinga amategeko guterana mu biruhuko bya Noheli hagamijwe kwihutisha itegeko ryihutirwa rigamije kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda. Kwa gatatu gahunda ya Rishi Sunak yongeye guhura n'imbogamizi ubwo urukiko rw'ikirenga rwemezaga ko kohereza abasaba ubuhungiro binjiye muri iki gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko bakaba bajyanwa mu Rwanda itemewe.
Mu gusubiza, minisitiri w'intebe yatangaje ko hazashyirwaho itegeko ryihutirwa kugira ngo agerageze gutabara iyi politike ye. Mu kindi gitero gikaze cyagabwe kuri Sunak, Suella Braverman ubu usigaranye umwanya w'umudepite nyuma yo kuvanwa ku mwanya wa minisitiri ushinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu, kuwa gatanu yavuze ko itegeko rishya ryose rigomba gutorwa vuba bishoboka. Mu kiganiro na The Daily Telegraph yagize ati, ibi bigomba gufatwa nk'ibyihutirwa. Uyu mushinga w'itegeko ugomba gutangizwa mu kiruhuko cya Noheli, kandi inteko ishinga amategeko yahamagariwe kwicara no kurijyaho impaka mu gihe cy'ibiruhuko. Abajijwe niba minisitiri w'intebe azahagarika ibiruhuko bya Noheli ku badepite hagamijwe kwihutisha itegeko, umuvugizi wa minisitiri w'intebe yavuze ko atajya mu bihuha ku bijyanye n'ingengabihe y'inteko ishinga amategeko. Ati, twiteguye gukora ibikenewe byose. Aganira n'abanyamakuru, Sunak yagize ati, tugomba kubona gahunda y'u Rwanda ikora. Nzakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bishoboke. Abantu barambiwe uyu muzenguruko, ndashaka kubirangiza. Kwihangana kwanjye kwambaye ubusa nk'abandi bose. Abadepite bagomba kujya mu kiruhuko cya Noheli ku itariki ya 19 z'ukwa 12 bakazagaruka ku itariki ya 8 z'ukwa mbere k'umwaka utaha. Rishi Sunak afite ububasha bwo gusaba ko inteko ishinga amategeko yahamagazwa mu gihe icyo ari cyo cyose cy'ibiruhuko. Urukiko rw'ikirenga rwavuze ko gahunda ya guverinoma yo kohereza abimukira muri Afurika itemewe n'amategeko, rugaragaza ko hari impungenge ko aba bageze mu Rwanda bashobora gusubizwa mu bihugu bahunze. Itegeko rishya rya Rishi Sunak rizashaka gutangaza u Rwanda nk'igihugu gifite umutekano mu rwego rwo gutsinda imbogamizi z'urukiko. Tukiri aha mu Bwongereza, iki gihugu kigiye kohereza mu Rwanda bazakurikirana iby'abimukira. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak arateganya kohereza mu Rwanda abakozi ba Minisiteri ishinzwe umutekano mu gihugu cye bazakurikirana urugendo rwo kohereza mu Rwanda abimukira binjira muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni nyuma y'iminsi mike urukiko rw'ikirenga rutesheje agaciro ubusabe bwa guverinoma bwo kohereza mu Rwanda abimukira binjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Urwo rukiko rwavuze ko u Rwanda atari igihugu gitekanye cyakoherezwamo abimukira. Sunak yahise abitera utwatsi ndetse atangaza ko agiye gutangiza undi mushinga w'itegeko wihuse nk'uko mwari mumaze kubyumva. Bloomberg yatangaje ko hari imigambi yo kohereza mu Rwanda abakozi bo muri Minisiteri y'Umutekano mu Bwongereza bazahaguma batanga amahugurwa n'ubufasha kugeza igikorwa cyo kuzana abimukira kirangiye. Hari n'ababwiye icyo kinyamakuru ko abakozi ba mbere bashobora kuba barageze mu Rwanda bari gufasha mu gutegura uwo mushinga mushya w'itegeko ugomba kwemezwa mu gihe cya vuba. Minisitiri w'Intebe Sunak yavuze ko byanze bikunze hagati y'ukwa gatatu no kwa gatandatu k'umwaka utaha abimukira ba mbere bagomba kuba barageze mu Rwanda mu mugambi Ubwongereza bufite wo kugabanya abimukira batubahirije amategeko binjirayo bakabera umutwaro icyo gihugu. Biteganyijwe ko muri iki cyumweru ari bwo mushinga w'itegeko rishya uzatangazwa. Abayobozi basaga 10 muri Afurika batumiwe mu Budage mu biganiro na G20. Abayobozi b'ibihugu bisaga 12 byo muri Afurika berekeje mu Budage ahateganyijwe inama ibihugu 20 bikize kurusha ibindi ku isi biteganya kwiyegerezamo umugabane wa Afurika. Ibi bihugu 20 bya mbere bikize kurusha ibindi ku isi birashaka kongera ibikorwa by'ishoramari kuri uyu mugabane ukennye kurusha indi ku isi, ariko nanone ukaba ari wo urimo gutera imbere kurusha iyindi. Madame Ursula von der Leyen ukuriye Komisiyo y'Uburayi mu kugaragaza agaciro k'iyi nama yavuze ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na Minisitiri w'Intebe w'Ubudage Mark Rutte baza kwitabira iyi nama ibera i Berlin mu Budage iyobowe na Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz. Uburayi na Leta Zunze za Amerika birahatanira n'Uburusiya n'Ubushinwa kugira ijambo mu bikorwa bya politike n'ubucuruzi kuri uyu mugabane wa kabiri ku isi mu kugira abawutuye benshi. Iyi nama ya Afurika n'ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi 20 G20 yatangiye mu 2017 itangijwe na Perezida w'Ubudage. Ijwi rya Amerika ryatangaje ko ari igikorwa kigamije guhuza ibihugu bya Afurika bishyize imbere ivugurura mikorere, imiryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa mu rwego rwo gushyiraho gahunda zirambye z'iterambere n'ishoramari rihamye. Mu gihugu cya Finland ho hadutse imyigaragambyo nyuma yo gufunga imwe mu mipaka ibahuza n'Uburusiya. Icyemezo cya Helsinki umurwa mukuru wa Finland cyo gufunga ine mu mipaka 9 ihuza iki gihugu n'Uburusiya kugira ngo bahagarike urujya n'uruza rw'abimukira n'impunzi badafite ibyangombwa cyagize ingaruka ku baturage bafite bene wabo mu Burusiya. Mu myigaragambyo yabereye mu murwa mukuru Helsinki, abantu bagaragaje impungenge zerekeye icyo bise irido y'icyuma Iron Curtain. Abigaragambye babarirwa mu magana barimo Abarusiya baba muri Finland ndetse n'abafite ubwenegihugu bwombi bararirimba bavuga ngo fungura imipaka mu myigaragambyo yabereye ku nteko ishinga amategeko ya Helsinki nyuma y'uko imipaka imwe ihuza iki gihugu n'Uburusiya ifunzwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Benshi mu baturage baravuga ko iki cyemezo kizatuma bagorwa no kugera kuri bene wabo bari mu Burusiya nk'uko iyi nkuru ya Euronews bivuga. Umuturage ufite ubwenegihugu bw'Uburusiya na Finland utuye Helsinki, Vera Ponamoleva, yavuze ko afite impungenge ko atazashobora kwita ku babyeyi be bageze mu zabukuru baba i St Petersburg. Ati ndumva naciwe ku muryango wanjye, ndahangayitse cyane kandi nabo bafite ubwoba bwinshi. Abantu bose barabyibuka ndetse nibuka icyo irido y'icyuma ari cyo. Biteye ubwoba cyane gusubira kuri ibi.
Israel iravuga ko hari amashusho agaragaza abashimuswe bari mu bitaro byo muri Gaza. Igisirikare cya Israel cyatangaje amashusho kivuga ko agaragaza abashimuswe barimo kujyanwa mu bitaro vya mbere binini byo muri Gaza nyuma y'ibitero byiciwemo abantu ya Hamas ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. Umuvugizi w'igisirikare yavuze ko umwe muri abo bantu w'umusirikare yiciwe muri ibyo bitaro. Uwo muvugizi yavuze ko Kaporari Noah Marciano wari ufite imyaka 19 yishwe nyuma yo kujyanwa mu bitaro bya Al-Shifa ubwo yari afite ibikomere bitoya. Israel yavuze ko umuyoboro wo munsi y'ubutaka watahuwe muri ibyo bitaro ivuga ko wari urimo ubuyobozi bw'ibikorwa bya Hamas. Hamas irabihakana. BBC ntiyashoboye kugenzura iyo video yamuritswe mu kiganiro n'abanyamakuru cyakoreshejwe n'igisirikare cya Israel. Daniel Hagali, umuvugizi mukuru wa ADF, yabwiye abanyamakuru ati muri iki gitondo twahaye amakuru mashya umuryango wa Noah yuko dushingiye ku byo twatahuye yashimuswa akajyanwa gufungirwa ahantu h'ibanga hafi ya Al-Shifa. Abagabo bitwaje intwaro baragaragara muri iyo video ya CCTV igaragaraho itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. Umwe mu bashimuswe arasa n'urimo kubarwanya, uwundi aragaragara ari ku gitanda gitwarwaho abarwayi. Igisirikare cya Israel kimaze iminsi kirimo kotswa igitutu ngo gitanga ibimenyetso by'ibyo kivuga by'uko Hamas ifite ikigo kinini cyoborerwamo ibikorwa byacyo munsi y'ibyo bitaro binini byo mu majyaruguru ya Gaza. Minisiteri y'ubuzima ya Gaza igenzurwa na Hamas yavuze ko idashobora kwemeza umwimerere w'iyo video yatangajwe n'igisirikare cya Israel. Iyo minisiteri yanavuze ko Israel ari yo nyirabayazana y'izahara n'ihirima rya serivisi z'ubuvuzi muri Gaza. Guverinoma ya Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, irimo kotswa igitutu n'imiryango y'abashimuswe. Irashaka ko akora ibirenzeho mu kubohora abashimuswe na Hamas. Kwa gatandatu arabigaragambije basaba ko leta ya Israel ishyira imbere irekurwa ry'abashimuswe, bagenda n'amaguru bava Tel Aviv berekeza i Yerusalemu, nyuma yaho bakorera imyigaragambyo hanze y'urugo rwa Netanyahu. Minisitiri w'intebe ariko birasa naho atarimo gutezuka kuri gahunda ye. Aravuga ko intego ye ya mbere yo muri iyi ntambara ari ugusenya Hamas, iya kabiri ikaba gutahukana abashimuswe, naho iya gatatu gukuraho inkeke ivuye muri Gaza. Hagati y'ubwato bwa Israel bwashimuswe, inyeshyamba z'abahuthi zo muri Yemen kuri iki cyumweru zashimusa ubwato bufite inkomoko muri Israel, zifata bugwata abantu 25 bari baburimo. N'ubwato busanzwe butwara imizigo bwari buri mu mazi y'inyanja itukura. Abahuthi baterwa inkunga na leta ya Iran, bakaba batangaje ko bazakomeza gushimuta ubwato bwose bazabona bufitanye isano na Israel kugeza igihe icyo gihugu kizahagarika intambara cyagabye ku mutwe wa Hamas muri Gaza. Ibiro bya minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu byamaganye icyo gikorwa cy'abahuthi, bitangaza ko abashimuswe atari abaturage ba Israel kuko harimo abo muri Bulgaria, Philippines, Mexique na Ukraine. Abahuthi batangaje ko abafashwe bugwate bari kwitabwaho hagendewe ku ndangagaciro za Kisilamu nubwo batasobanuye neza icyo bivuze. Israel yatangaje ko ubwo bwato bwafashwe ntaho buhuriye nayo kuko ari ubw'abantu bo mu Bwongereza mu gihe ababukoreshaga ari Abayapani. Cyakora amakuru agaragara y'ubwo bwato aragaragaza ko ari ubwa sosiyete Ray Car Carriers y'umuherwe wo muri Israel Abraham Rami Yungal. Amakuru agezweho kuri aya manywa tuyasoreze kuri Javier Milei watorewe kuba perezida wa Argentine. Javier Milei yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Argentine, avuga ko ubutegetsi bwe butegerejwe n'ibibazo bikomeye biri mu bukene, ifaranga ryataye agaciro ku buryo bukomeye n'ubushomeri, ariko ko atazabijenjekera. Javier Milei wigaruriye imitima y'abanya-Argentine bugarijwe n'ubukene yatsinze amatora ku majwi 56%, aho igika Sergio Massa bari bahanganye wagize amajwi 48% mu matora yari yabaye kuri iki cyumweru. Milei akimara kumenya ko yatsinze amatora yagize ati ubutegetsi bushyira imbere ibyo kwishimisha bwageze ku iherezo, nta gusubira inyuma. Dufite ibibazo bikomeye bidutegereje, harimo ifaranga ryatakaje agaciro, ubushomeri n'ubukene. Turi mu bihe bikomeye ariko nta kujenjeka ngo dukore bike kubiteganyijwe. Mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru Buenos Aires, amagana y'abashyigikiye Milei bavuzaga amahoni banaririmba, bagasaba ko abahoze mu butegetsi bose bahita birukanwa. France 24 yanditse ko abanya-Argentine batoye Milei by'amaburakindi kuko nta nararibonye afite mu by'ubutegetsi, ariko ngo biruta gutora Massa wo mu ishyaka ry'abakozi rizwi nka Peronist Party yashyize igihugu mu bukene n'amadeni kitazapfa kwikuramo. Abakuru b'ibihugu barimo Luiz Inácio da Silva wa Brazil bagaragaje ko bishimiye itorwa rye. Donald Trump wigeze kuyobora Amerika avuga ko Milei azasubiza Argentine ishema yahoranye, mu gihe perezida wa Colombia Gustavo Petro we yavuze ko umunsi yatoweho ari uw'akababaro mu karere. Uyu Javier Milei ni umuhanga mu by'ubukungu n'umwanditsi w'ibitabo bitandukanye ku bukungu na politiki. Yamenyekanye bwa mbere kubera ibiganiro ku busesenguzi mu by'ubukungu, ndetse yabaye umwarimu muri kaminuza zitandukanye mu gihe cy'imyaka 20 yigisha amasomo ajyanye n'iterambere ry'ubukungu. Yumvikanye cyane anenga politike z'ubukungu za Argentine, agaragaza ko azagabanya amafaranga akoreshwa na guverinoma, ndetse yasezeranyije abaturage kutazazamura imisoro. Nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru yo muri Argentine ndetse na perezida wayo mushya Javier Milei niyo dusorejeho amakuru ari kugarukwaho kuri aya manywa. Jean Dodier Kanijabo ndabashimiye ko mwarimu yakurikiye,
ndabararikira gukomeza kureba ibindi biganiro biri kuri uru rubuga, ndabifuriza guhaha mu karongo.